ila arwah almarhum Kiai Masagos Haji Abdul Hamid bin Masagos Haji Mahmud, almarhum Kiai Syekh Abdul Somad Al-Palembani, almarhum Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq Al-Hafiz, almarhum Kiai Haji Ahmad Sazili Mustafa bin Kiai Haji Muhammad Mustafa Malik, almarhum Kiai Haji Zain Syukri, almarhum Kiai Haji Yusuf Umar, almarhum Kiai Agus Haji Ahmad Zainal Abidin Naning, almarhum Kiai Haji Dahlan Suud Kandis Al-Hafiz, almarhum Kiai Haji Ahmad Syajari, almarhum Kiai Haji Muhammad Harun Zain, almarhum Kiai Haji Abdullah Zawawi Izom bin Kiai Haji Anwar, almarhum Kiai Haji Muslim Ansori, almarhum Kiai Kemas Haji Yunus, almarhum Kiai Agus Haji Abdul Hamid Dangci, almarhum Kiai Kemas Haji Umar bin Kemas Haji Abdul Rahman, almarhum Kiai Haji Abdul Malik Tajudin, almarhum Kiai Haji Muhammad Amin Azhari, almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi Denci bin Kiai Agus Denci Al-Hafiz, almarhum Kiai Haji Goloman Nasution bin Muhammad Sanusi Nasution, almarhum Kiai Haji Abdul Wahab Ahmad, almarhum Ustadz Kemas Haji Ibrahim Umari bin Kiai Kemas Umar, almarhum Ustadz Kemas Haji Muhammad Salim Umari bin Kiai Kemas Umar, almarhum Ustadz Haji Ahmad Syukri Ahkam, almarhum Ustadz Haji Muhammad Su'aib Toyib, almarhum Ustadz Haji Muhammad Bunyamin Toyib, almarhum Kiai Haji Taufik Hasnuri bin Haji Hasnuri Royani, almarhum Kiai Syekh Jama' bin Syekh Abdul Quraisyin, almarhum Ustadz Kemas Kiagus Haji Hasim Zubair bin Kiagus Haji Zubair, almarhum Ustadz Masagos Haji Tolib bin Masagos Abdullah, almarhum Kiai Kiagus Haji Abdul Somad bin Said, almarhum Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Syarnubi bin Jabai, almarhum Kiagus Arifin Nung bin Kiagus Zubair, almarhumah Mardiyah binti Kiagus Mas'ud, almarhum Ustadz Dr. Andes Haji A. Ansori Madani bin Haji Madani, almarhum Kiai Haji Mal'an Abdullah bin Abdullah, almarhum Kemas Haji Abdul Halim Ali bin Kemas Haji Ali, almarhum Profesor Dr. Haji Jalaluddin bin Haji Mahmudin, almarhum Dr. Andes Kiagus Haji Jalaluddin bin Kiagus Haji Muhammad Zamzam, almarhum Profesor KHO Gajah Nata, almarhum Raden Muhammad Hasan Sidik bin RM Sidik, almarhumah Nyayu Cek Isa binti Kiagus Anang Zubir, almarhum Haji Yahya bin Haji Ahmad, almarhumah Hajah Romdah binti Haji Juri, almarhumah Zuliarti binti Abdullah, almarhumah Aan Andriani binti Sidi Asdi Junaidi, almarhumah Nyimas Zainah binti Kemas Haji Umar, almarhum Agil bin Alwi Al-Habsyi, almarhum Haji Suhaili bin A. Suharo, almarhum Haji Muhammad Tolib bin Adam, almarhumah Nur Hasanah binti M. Nur. Summa ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihil kiram. Al-Fatihah. Kepada kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mohon membaca surah Al-Fatihah atas nama Zahardi bin Zainuddin, Rudi Zulkarnain SH MSI bin Haji Muhammad Saleh Syarif, Suryani Lubis binti HM Salman Lubis,
Sukaisih binti Haji Umar, Kusmala binti almarhum Sabtu, Jibril bin Fulan. Semoga Allah SWT melimpahkan kesehatan, keselamatan, disembuhkan dari sakit dan dimurahkan rezeki, dikabulkan semua permohonan dan diselamatkan dari menunaikan haji di Baitullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kami akan bacakan laporan keuangan Yayasan Masjid Agung Palembang dan petugas salat Jumat pada hari ini. Kas dan tabungan Yayasan Masjid Agung Palembang, saldo kas tanggal 29 April 2026 Rp12.082.895. Penerimaan kas tanggal 30 Mei sampai dengan 6 April 2026 Rp14.153.000. Hasil kota amal Jumat dan rawatib Rp24.483.500. Setoran bidang pendidikan Yayasan Masjid Agung Rp1.720.000. Tarik tunai tabungan Yayasan Masjid Agung Palembang Rp130 juta. Jumlah penerimaan kas Rp182.439.395. Pengeluaran kas tanggal 30 Mei sampai dengan 6 Mei 30 April sampai 6 Mei 2026 Rp169.294.210. Jumlah saldo kas tanggal 6 Mei 2026 Rp13.145.185. Tabungan Yayasan Masjid Agung di Bank 1 operasional Yayasan Rp560.185.236. 2 pembangunan Rp38.670.451. 3 pendidikan Rp8.719.308. Tausiah
Petugas salat Jumat tanggal 20 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Tanggal 8 Mei 2026 Masehi. Khotib Ustadz Dr. Andes Kemas Haji Agus Muslim AM. Imam Ustadz Haji Ahmad Tarmizi Muhaimin. Qori Ustadz Herman Syah SPDI. Muazin Ustadz Ki Agus Sobirin Agusci. Muroki Ustadz Kemas Ahmad Rifai. Tausiah subuh Ahad tanggal 22 Zulqa'dah 1447 Hijriah 10 Mei 2026 Masehi. Ustadz Dr. Haji Ahmad Tarmizi Asy'ari LC.MED. Untuk menjaga kebersihan dan kesucian masjid, sepatu, sandal yang mohon agar dititipkan tempat penitipan atau dimasukkan di kantong plastik. Bagi yang menggunakan HP, kami mengharapkan untuk tidak diaktifkan. Demikiannya dapat kami informasikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وكان الله سميعا عليما.
إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. صدق الله العظيم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, muslimatul mu'minin rahimakumullah. Sebentar lagi khatib akan naik mimbar dan mengucapkan khutbahnya. Sehubungan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ruwiya fil khabaril ma'thur 'anin nabil masyhur an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kunta li sahibika ansit wal imamu yaktubu yaumal jumu'ah faqad lagaut ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah." Yang artinya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila saudara-saudara sekalian berkata-kata, baik perkataan itu menyuruh diam atau menegur ataupun yang lainnya, padahal khatib sedang membacakan khutbahnya, maka yang berkata-kata itu fadilah Jumat kan sia-sia. Oleh karena itu, marilah kita tekun dan diam dengan hati yang menerima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami harapkan kepada seluruh jemaah agar meluruskan dan merapatkan saf-saf yang masih kosong sewaktu mau salat nanti. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil akrami warda anhum ajma'in برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Disebutkan di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man amila li amalan asyraka fihi ghairi fahuwa lahu wa ana bari. Siapa yang beramal karena aku, kata Allah, tetapi dalam amalnya ternyata dia menyekutukan aku dengan yang lainnya, maka amal itu semuanya adalah untuk dirinya dan aku berlepas diri dari amal orang itu. Allah berlepas diri dari amal orang itu artinya Allah tidak menerima amal orang tersebut karena amal yang dia kerjakan itu tidak dia tujukan untuk Allah, tetapi dia tujukan kepada selain Allah, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah. Itulah yang disebut dengan riya, beribadah kepada Allah tapi masih mengharapkan perhatian dan pujian orang lain. Beribadah kepada Allah tapi masih mengharapkan imbalan dari orang lain. Ibadah yang seharusnya ditujukan kepada Allah justru dikotori dengan mencari perhatian dan kedudukan di hati manusia. Lalu kapankah sebenarnya penyakit riya itu memasuki ibadah yang dilakukan oleh seseorang? Ketahuilah bahwa riya bisa masuk sebelum seseorang itu melakukan ibadah. Riya juga bisa masuk pada saat orang itu mengerjakan ibadah dan bisa juga ketika orang itu selesai mengerjakan ibadahnya. Ada orang yang akan pergi sholat berjemaah ke masjid. Selama berjalan ke masjid, dia merasa senang. Di dalam hatinya minta dipuji oleh orang lain sebagai orang yang rajin ke masjid. Ini namanya riya sebelum melakukan ibadah. Ada orang yang bersedekah, sebelum bersedekah niatnya lillahi ta'ala. Tapi karena banyak orang yang melihatnya bahkan memujinya, terbersitlah di hatinya perasaan bangga, disebut sebagai seorang dermawan yang rajin bersedekah. Ini namanya riya pada saat melakukan ibadah.
Kemudian ada orang yang pergi menunaikan ibadah haji, sebelum berangkat haji niatnya ikhlas. Selama melaksanakan rangkaian ibadah haji pun niatnya ikhlas. Tapi ketika haji selesai dilaksanakannya, dia kembali ke tanah air, timbul penyakit riaknya. Dia ingin menunjukkan pangkat kehajiannya. Dia marah kalau tidak dipanggil dengan sebutan Pak Haji atau Bu Haja. Ini namanya riak yang masuk setelah melaksanakan ibadah. Hadirin, hadani Allah wa iyyakum. Maka kita harus selalu introspeksi terhadap semua aktivitas kita. Jangan sampai penyakit riak itu memasuki aktivitas dan amal ibadah yang kita kerjakan. Sebab pernah disebutkan dalam sebuah hadis yang cukup panjang, bahwa di akhirat nanti ada 3 golongan manusia yang menyangka mereka sudah beramal dan beribadah, tapi ternyata amal mereka tertolak karena penyakit riya. Disebutkan dalam hadis itu, mereka adalah para syahid yang mati dalam medan pertempuran, orang-orang alim, para ahli qurra atau pembaca Al-Quran, dan orang-orang yang dermawan. Dikatakan bahkan mereka adalah 3 golongan pertama yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Dapat dibayangkan betapa kecewanya mereka. Mereka mengira akan mendapatkan pahala yang banyak dari amal ibadah yang sudah mereka lakukan. Tapi nyatanya amal dan ibadah mereka tertolak. Seperti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin falja'alnahu haba'am mansura. Dan kami hadapkan atau kami perlihatkan semua amal yang sudah mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal-amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Amal yang seperti debu yang berterbangan yang dimaksud ini adalah amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, hamba-hamba Allah yang mulia, menurut Ibnu Athaillah, diterima atau tidak diterimanya amal perbuatan seseorang itu dapat dilihat dari 2 sisi. Sisi yang pertama dari amal perbuatannya itu sendiri, dan sisi yang kedua berhubungan dengan niat orang yang melakukan amal perbuatan tadi. Dan kita hanya dapat menilai seseorang itu dari sisi yang pertama saja, yaitu dari sisi amal perbuatannya saja. Sedangkan apakah amal perbuatannya itu dilakukannya dengan ikhlas atau tidak ikhlas, itu kita tidak dapat menilainya. Karena ikhlas atau tidaknya seseorang itu beramal hanya Allah yang Maha tahu. Jadi kalau ada orang yang membantu pembangunan masjid, membantu kebutuhan masjid, mengajak makan banyak orang atau menyumbang penyediaan pakaian seragam untuk sholat dengan mengeluarkan uang jutaan rupiah, kita bisa menilai bahwa semua itu adalah perbuatan yang baik dan amat mulia. Batas penilaian kita hanya sampai di sini saja, yaitu aspek di amal perbuatannya saja. Masalah ikhlas atau tidaknya dia melakukan semua perbuatan itu bukan wewenang kita untuk menilainya. Itu adalah wewenang mutlak dari Allah. Kalau dia ikhlas, maka amalnya diterima oleh Allah. Tapi kalau dia tidak ikhlas atau riak dalam beramal, maka amalnya tadi seperti haba'am mansura, seperti debu yang berterbangan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beramal dan beribadahlah kita semuanya hanya mengharapkan pahala dari Allah, bukan imbalan dari manusia. Hanya mengharapkan pujian dari Allah, bukan pujian dari manusia. Imam Al-Ghazali pernah berkata, fa ayyu khairil laka fi madhin nas wa anta indallahi madhmum. Apakah manfaatnya yang kau dapatkan dari pujian-pujian manusia kalau ternyata kau amatlah hina di sisi Allah? Fa ayyu syarril laka fi dzammin nas wa anta indallahi mahmud. Apa yang kau takutkan dari hinaan-hinaan manusia kalau ternyata di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala engkau amatlah terpuji. Akhirnya Imam Ghazali menyimpulkan,
id la zaina illa fi madhihi wala syaina illa fi dhammih. Jadi tidaklah ada kemuliaan kecuali dalam pujian Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah ada kehinaan selain hina di sisi Allah. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini Allah membuka mata hati kita untuk menjadi hamba-Nya yang ikhlas. Ikhlas dalam beraktivitas, ikhlas dalam beramal, dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan segala penyakit riya, penyakit pamer dan haus pujian manusia. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Matta salat ainum binadar wa udhunum bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya wahibal atiyat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله ودامها ما دامت السماوات والأرض. سووا صفوفكم سووا صفوفكم استووا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا لطيف يا كافي يا
حفيظ يا شفيع الله يا لطيف يا كفيل يا حفيظ يا شفيع الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم كل حق عليه نحيا وعليه نموت وعليه وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمته وكرمه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهدنا هداية المهتدين واهدنا هداية المتقين واهدنا هداية الصابرين واهدنا هداية المستغفرين والتائبين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين.